नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। 5वी ते 8वी मेरेन नो डिटेन्शन पॉलिसी बंद। आता 5वी ते 8वेच्या फेल जाल्ल्या भुरग्यांक मार्चा उपरांत मायात परत एग्जाम। परतूय फेल जाल्या फेल। FC गोवान ड्राफ्टात घेतले 13 प्लेयर। टॅलेंटेड मिडफिल्डर ब्रेंडन फर्नांडीस FC गोवात। रोमियो फर्नांडीस गेलो दिल्लीक। पंचायतींनी सरकाराच्या DSS स्किमीचे केले खळे। आजोशी मांडूर सोडल्यार एकूय पंचायत खात्याक लाभार्थींचो डेथ रिपोर्ट दिना। सोपिल्ल्या लाभार्थीचे पैसे खात्यांनी तुंबले। सरकारी शाळा विलीन केल्ल्यान कमी, भुरगीं नाशिल्ल्यान चड बंद। 30 वर्सात 322, 5 वर्सात 120 शाळा पडल्यो बंद। 596 शाळा आयल्या मेंटेनन्साक, खासा रिपोर्ट। नो डिटेन्शन पॉलिसी रद्द करपाचो केंद्र सरकारचो प्लॅन चल्ला। नवी पॉलिसी काडपाक सरकार संसदेत नवे विधेयक हाडपाचो आसा। नव्या विधेयका प्रमाण 5वी ते 8वी मेरेन मार्चाच्या परीक्षेक फेल जाता त्या भुरग्यांक रोखडीच मे म्हयन्यात परीक्षा दिवंक मेळटली। मात मायातूय फेल जाली जाल्यार मात ती फेल, तांकां परत 1 वर्स त्याच क्लासीन बसचे पडटले। डिटेंशन का भी बिल आने वाला है कि 5वीं और 8वीं में छात्र जो सर्वे आफ्टर सर्वे जिसका सबने उल्लेख किया प्रथम के सर्वे का, अगर ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए तो हर साल उसको जो प्राप्ति होनी चाहिए लर्निंग आउटकम्स वो अब डिफाइन किए हैं, उसका सर्वे भी होगा। और 5वीं और 8वीं में मार्च में परीक्षा होगी। फेल हुआ स्टूडेंट तो दूसरा अवसर उसको मई में मिलेगा, और मई में भी अगर फेल होता है तो उसी क्लास में डिटेन करने के लिए आपके सामने एक नया बिल आएगा, तब उस पर भी चर्चा करेंगे। सध्याच्या नो डिटेन्शन पॉलिसी प्रमाण 5वी ते 8वीच्या भुरग्यांक 8वी मेरेन फेल करपाक मेळना। नो डिटेन्शन पॉलिसी खातीर शिक्षणाची क्वालिटी पडटा। भुरगीं शिक्षण आनी एग्जामी सिरियसली घेनात म्हूण पालकाच्यो कंप्लेनी आयिल्ल्यान राज्यांनी हुस्को उक्तायलो। गोंयानूय नो डिटेन्शन पॉलिसी आड शिफारस केल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। FC गोवान आयतारा जाल्ल्या ISLच्या ड्राफ्टात 13 प्लेयर घेतले। तातूंत मेन प्लेयर गोंयचो टॅलेंटेड मिडफिल्डर ब्रेंडन फर्नांडीस। गोवा खातीर पयलीं झिकोच्या मार्गदर्शनाखाला खेळिल्ले प्रणोय हलदार आनी नारायण दासाची FC गोवात परत एंट्री जाल्या। गोंयकाराक ड्राफ्टात रोमियो फर्नांडीस मात मेळूंक नाशिल्ल्यान थोडे वायट दिसतले। ड्राफ्टात FC गोवान 7 गोंयचे प्लेयर घेतल्यात। मुंबईत जाल्ल्या ISL ड्राफ्टा उपरांत FC गोवाचो मालक अक्षय टंडन, नवो कोच सर्जिओ लोबेरा हांणी पत्रकार बसकेंत आपले मत मांडले। The first few picks that we had were definitely things that we were excited about and had planned for. We had planned various, we planned for various scenarios, and this was one of the better scenarios the way it turned out. The first priority obviously was to have a well-balanced squad. The second priority was to ensure that if there was an opportunity to pick a Goan player versus another player, like we would pick the Goan player as long as it matched our requirements. And I think we've done that. Like, I think we have now 9 Goans in the squad, which is I think the highest we've had. So that's definitely sort of worked. We did miss out on Adil and Romeo, who were part of our list, and they've been sort of with us. So yeah, I mean, it would have been nice, but we knew we weren't going to be able to sign everyone because that's the nature of the draft. Estoy muy contento porque hoy hemos obtenido el resultado de un trabajo de muchos días por parte de mucha gente del club. I'm very content today because this is a result of a lot of work that we've been putting in over the past few days. Un draft es difícil, es complicado, no puedes tener todo lo que desearías. A draft is a difficult process. You cannot always have the sort of players that you want. Pero dentro de las posibilidades que podíamos elegir, estamos contentos con el equipo que hemos formado. But within the possibilities that we had to choose from, I think we're very happy with the way we've picked our players. Hay un equipo joven, un equipo con una media de edad que considero que es un equipo joven, pero que también con jugadores experimentados que están jugando en el equipo nacional. I think we have a young squad.
well balanced squad because we have players who are playing in the international at the international level as well. We have 2 national level players. Entiendo la idea desde el primer día que llegué al club y también el hecho de poder elegir tantos jugadores de Goa creo que es algo muy positivo para nosotros. And ever since I got to the club, we have always tried to focus on the Goan element, and so we are more than happy with the amount of Goan players we've got in the team as well. गेले 3 सीझन गोवा खेळिल्लो रोमियो मात दिल्ली डायनामोजाक खेळटना आमकां अंदू दिसतलो. ताका दिल्लीन 50 लाखांक घेतलो. दुसरे वटेन FC गोवान 22 वर्सांचे ब्रँडन फर्नांडिसाक घेवन सेंट्रल मिडफिल्डान क्वॉलिटी हाडल्या. वट्ट 9 गोंयकार FC गोवाच्या पंगडान सध्या आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.